Тевешлеганова духсан кулленхи бурныш палырмала улжыныне кашни хыне еверхынахать. Но майжул эже жюрене на пенсире пужы выход самайланны аптратма булдарать. Кун узылыда туғышлы иртнине дуймасан, аслы жулдезем тунзыхлама бушлашы. Везене чирлеме булдарасы каныштырландармады дынать. Пурны шилемне епле тавырмалла. Ташта аяка гаймасыр тенчебе палы вырынзене щитсе грума булади. Тада арт-терапин видемеменре. Эфирда сывых шулебегларым Сиринбе Эбе, Ирина Николаева, Ирыгун Булдыр. Хальхинче Шубашкарды Радуга культурыба курав центре пенсий жылне щитнезем вали ядарлаза хадерлене проект попала жыбыр. Келген духмазыр денебе каслы жулды жинзем виртуаллы майба тенжебе палырны үнерет керебе балажашы. Кударанчен терлі музей сенже бұлза гурны семжінде, премы шут картинзене дешкерме бұшланы семжінде кызыклы чилай бұлныне палырдашы ша культурыба шудышне ергелеген зем. Мультимедиа технология зем бұлышны бе пенсия духны жинзем, пидерди вырыс музейінче упранаган ішсембе келенме бұлдарашы. Республикара бурнаган земжен калыбар Григорий Чернецовын парад на Царицынском лугу хайлаве уйрымах кызыклы булмадивеш. Кувунды хырымышамерін малдайхи шуршулыхинче күншуды гурны хыне евер пызы гушкынлы портрет. Патша герменен үнерші шак пызы хайлава улды жулгалы планы. Перемыш Николай Баберлеунда икшерытласынар. Александр Пушкинба вылтапхырды итыбалы шинзене, ширавжезембе үнершезене, архитектор зембе усчаксыне Григорий Чернецов хызене бықсаю герне. Сын битнеде, үткелеткенеде пурнышрибек кыдартна. Шак ешра меценат үнершізене булышаган пірлешіве ергелезияна Петр Кикин. Унын пужарывебе мускавра Христос хыдаруши чиргевне дузалартна. Петр Кикин пирин ендеш, уладыр хулынче гуншуды гурна. Сымахмай выл шуралныранба кыжал шыбах икшер херехпелік шул житрі. Хальхи майзен булышныбе үгерджікри кашни пынчына дешкерме булать. Шубашкарды Радуга центр улды жулгайла вырыс музейн виртуалы филиалы булзадана. Шавнамай инжетмелебе пидерди теб экспозициябе, тада ушын задыраган куравзембе палашма булать. Кудилевбе вижеде турзем дергелене, онлайн лекцизе миртереше. Пенсия духны жинсем шапла вырыс искусствебе тажарах палашса таврагурымне адаландарашы. Историне тарынрах пельме бұшлашы. Шавынба берлех кундаврентнине гура чилайыжы компьютер баду сложать. Интернет пахай деллен узугурма булдарать. Шөне технологизем аслызене пурнышта пибедан бумахистени де пельдерышлі булныне галашы жергелюшесем. Радугу культурыба курав центре шагеже президент гранжезен фонче булышныбе ергелеть. Ардасу элегантного возраста проекта музей ищенезем чургунерембе бурнышла забырашы. Шак проектра кутшанаган издем алы биллик рень бушлаза утмол биллик шылзенже. Вырос музей мультимедиа резурсы видер, вырос осталых не тепчеща. Живопись сонар еверле осталых курсне алза и вещи. Интерьер аксессуары зене, арт-предмет зене, телетехника бадаваща. Киносайга, батик, щем, пусма, тада фамеран. Проекта худшынаган зем вали осталых урогезем ергелене. Кунда жүрегензем шөне алышне хаваспах время бегенеше. Культуруба курав центрин специализе Наталья Волкова хальхинче пирдат кисенчен сынар калыплас выртынлыға учса барать. Кинусайга япун техники. Шапла еппе шипсерех казык кезекрень картины журалать. Эжен забыдырдезе япун гевенеде ярзабана. Полина Андреева эмеребе школа дизене математика варентне. Утмал урлагаштан хыйде шенелехе алла эльме бударны жен хебердеть. Алдананде школа дизембе кулгалана тоже, но кумбек шене ябална курманга. Пан шавдери камала. Я бы трошсах тумадыр жады бұндешак илемле хирарма. Ну, кунда пулужашы, пельменіне пулужашы, пулманыне. Кинусайгына нумай булмаш, херек шулгайлаще шутласагыларны. Перхирарым кивельни киманозыне гларза брахас вырынне шапла илемле ябалазем ысталама бұшланы. Япунземмен бәчекрен шучандалыға упрама берензе шиденеші. Шавынба пер ябалана тебір вудузы гурасыку халықшын уйрымақ пілдерішлі. Кинусайгы техники халі тінжібе сарылад. Она кымылаганзем ешланза бұрашы. Шербюрен келіне хастарзем пайхигун сайра дел булаган алышне кымылаза ешінчеш. Телензе гарым күмбек ишанды гурфан. Бана да ташлама врендеш дешчан беге. Шлеме врен күмбек картина дума врендеш. Килде шагымбек тірлерен тадық
Пиденумай ветха. Киледе малалада ман жақын бек ішлес келейді. Мен жінде зен подаркама да виделайық. Алы жағады ол хақлы. Албадуны я балавы ошындуны бек тойынады. Бұғытынумай болзанда, келде яланақ, ештопын зақтарайды. Шағынбек алы жезем тұқса пұштарын задуны, ол пиделах я бала бек шутлабы. Қана пырда бір-бірінде қалажап бар, тірлеренне сөнізем барап бар бір-біріне. Ольга Васильева тивишліганова духичен бухгалтерда дұрышны. Шавақта алыштыва стурдым яланақ пулны. Аджалла хамышынчен терлемешіх маверенне. Лавкара керек епле ябала дуянзадығынма булать пулинде, хар бұрхы эрешлесе ұсталаны шибуш пахарах шутланать. Кунда унба бір шуғышлысем чилайын. Унучка замали биден мажиға. Мен жіндезен халгин вағытыра керге жандалқыра теттім жас болады. Алы жібеларан, бұғыт қывыртыра кердейд. Ховдуны ябала зәне бұқса сауынан. Тада емігін, шылымын, бұны кезіне көдімбе шиқса бар. Пчига жазане пиди хитре бек туйнать, шихна ябала. Шаковтына да қыбырақ шихна. Куковтына, тош қамақ шихна. Тірлерен үгерчіксем интернет рап қап проведе. Пілмен ябала зәне ондан елеп бір. Малдан нашлені бұқтыра күмбек бұғытсем пулман, пұжы бұғытсем, мұшынды зене, ажы зене де, без заниматься думала бұлна. Халінде бұғыджы нумайлар нашлемес бірде, вот ала жібе, ларак бір шіледі манук, кугама дед, мана дед, пугане ябалзым жықса барға дед. Вот пілдер хелбек пугане ябалзым жықрым, кофты зене жықрымында, шапки зене де, костюм зем жықрым, бұл бұғытрақ тірлені де. Тірлені тларақ ажазем, тоже вынуксем мәлі. Алы жевығыда узылы иртермелі майшешмар. Вылшынна тунзықран зірме бұлыжаган хыне евер арт-терапи. Күленгі бұрнышыра хавғалану гүмелі меслет тезе балырдашы проекта бұжараган зем. Шавнамай күнда бұғынаган зем бәлі терлі ұсталық уроге зем ергелеші. Анжақ тінчібе чир алхасныне була, мастер-классыне маларақ шырын мала. Тада візене бәжік ешпағына иртерме девет. Шавақта аслы ұроришін зем бір-бірінбе күрнышта галашмалы кашни саманда хақлама білеші. Келде ұйықчырлық сен ұтмадыр жап бір, бақчара шлеп бір. Хурада юрламай жүрес келет, онда да ғаяр. Келде ешнік шанда бітмеш, шынбада көрзі галашмалы. Үрапны землі иртсегашшы қалақ шене дұқсын. Килделар келмеш, үйбер шырби хулынжен келдімір. Пирин руководитель Антонова Надежда Георгиевна сывлық группине ертсе вырайды. Анжақта үйбер бұл ені бешешмар, тірлі мероприятизіне жүрет бір, таврагурыма пызықладат бір. Халінде паян хейш, пире фурнеде биді келіші. Сырнайнзин жоқ чырмадыры жадып, Хальберин Союз пенсионеров России, где кашны жулах, спартакиады иртереші. Шавынбады, шавында шав спартакиады зінде кашны жулах учынмадыр жадып. Пәлдір сымақ бағалазан, парамеш бұрын ежіндім, республикара пулевая стрельба бала. Кашал бара, бешімеш бұрын ежіндім, мана педикелі жет интереслі. Шинзенбе бала жадын, шинзенбе бала жадын. Ну, спорт был яланах, спорт по яланах туслы булна. Сыблаға да шерепледет, пенсия 90-да, спортда юратмалла, алыш те тумалла, шавын бекех. Телевизорым жөнімай қылармала мардесе қалашын ебі. Радуга культурыва курав центрінче тивишліган үресіне халаланны проект жүргінетчен бірі. Шәк тапқырда ұнда кымылдывас дегензіне қабыллаза ежінашы.Ысталы құрогезінже қадерлене чилайы хешсене бұқса, күнда уйрым курав жергелеме балыртна. Шавақта астызен бұрнышне илердулерек тума бұлдарыны хой пызык үш. Теше проекта ергелесе бұраганзем.
Шулхы шул ирцех жайылсан да эс унжын ангулян, ан пожархан. Пулсывлых лаяла, шапла булсасын укшаллы эдемренде эс пуян. Тынлав шурыжын анхурлан, ку иртне пурнышын паллы, патвары утмалдан мала, шыбиу прадыр чыгына. Шагын Басиримбесов булажадып, чебер юлар.